Assalomu alaykum yurtdoshlar. Menga befarq bo'lib qaraganinglar uchun rahmat. Hammalarga qirg'iz o'zbek tilini ajratmasdan qaradinglar. Bismillahni aytib içseniz avam, Bismillahni ayta albaysizmi? Avam. Allah. Qana aytыңызчы bir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hem içinizde bir içip qo'yыңыз. Денсаулығыңызға пайдалы болады да, тамақтағы ашқазанға түшкенде Алладан өкім сұрайтканда пайда берейін бе, зиян берейін бе, тойғызайын бе деп. Анан Аллах Таала айтат экен, тойғоз, пайда бер же зиян бер деп. Бисмиллахны айтсаңыз, тамағыңыз толық сиздікі болады. Бисмиллахны айтпасаңыз, жарымы шайтандықы деп қойырыңыз. Тамағыңызға шеріктеш болады шайтандар. Анан сизден сұраныч, мына ордуңузда отырғанда улуу кичи сайраңызда, алысыраак жакка барып неме бошонуңуз. Мына жерде эртең дагы адамдар келе албай калбасын. Assalamu alaikum. Assalomu alaykum. Wa alaykum assalam rahmatullohi va barakatuh. Qurban ayt bayraming менен козу. Rahmat. Денсаулығың жакшыбы? Бутуң жакшыбы? Жакшы. Алла шифасын берген болсун, басып кет. Бүгүнкү майрамың менен куттуктап, өзүңдүн жанагы бутуңдун операциясына bir аз да болсо bir кошумча копилкаңа салып койсоң, 2000 сом акама. Rahmat. Янанай. Аллага аманатсың. Аллах Таалам ооруңа шифа берген болсун. Эки дүйнө бактылуу бол, ошол. Анан сага кайдыгер карабаган момун мусулман бир туугандарыбыз дагы апаңа жардам берип атыптыр. Ошол кишилерден Алла ыраазы болсун. Жакшы болуп кет. Багың жансын, өмүрүңдү берсин. Ошол кабар алып турам дагы. Янанай. Бактылуу кыз бол. Assalamu alaikum. Авам кандайсыз? Денсаулығыңыз жакшыбы? Эми беле, кадыркамдын нөрөсү. Ооба. Курбан айт майрамыңыз менен. Рахмат. Тамагыңыз таттуу болсун. Саламатчылыгыңыз жакшыбы авам? Сизге кичине бүгүн эксан алып келдим эле. Ушул Я не могу бросить ребят. Там азыр дагы кичине майда чүйдөлөр бар. Алып келейин, а? и замканы. Birisi sürepersin bana. Prodüksiyon bile sen gerek süre. Болуптур, азыр сүйлөшөбүз. Toktasın duvarındasın bu. Бишкекте авам. O yakın ne geçip kaldı? Ошо жакта го. Oşturla mı? Ошто азыр баласы жашайт, өзү Бишкекте. Ne şurada? Пенсияда го. Köprüye katını var mı? А? Köprüye katını var. Ооба. Жакшы. Неме отуруп туруп мен калган нерселерди алып келейин, а? Mayli ben boşalmayayım. Ооба, отуруп турасыз. Азыр. Bizim bir
ketişti. Kimdir gelip ketişti? Bu zekerin kirpişini eme. 80 göçüden görüp gelişti. Allah razı olsun. Жалғыз отырсыз да чай ішіп ал. Сіздің тамақ ашыңызға керекті ет, май, бүт бардығын алып Протяни келдік. мою руку. Анан ошол мынау И на него тоже. анча-мынча мусулман бүт туугандардын кайдыгер карабай кичине жардамдаштап ошолордун бардыгына дуа кылып коесуз, рахмат айтып коесуз да, Кудай кааласа. Şeten Ты geldik. знаешь, Ага, сколько людей головы положили за советскую Sovyetlerden власть. Yüksel Perez'de ketişti. ага. Мы тоже не против советской власти, Bu zekerin но мы не хотим, чтобы из-за твоей школы гибли наши дети. Ага. Лучше уходи Rahmat из sen нашего şöyle района. git Пойди geçen учитель. Ова. Рук на здоровье. Ne görmeye kaldım valla görüp Ага. Уходи. İçerisinde koştuğum gelotlar Мою школу сожгли, Ооба, мен сизди интернетке чыгарганмын да. дома тоже сгорели. Интернетке чыгарып, анан ошол жактан көрүп кайдыгер карабаган берешен мусулман бир туугандарым кабар алып аттыр да сизден, а? Алла разы болсун ошол кишилерден. Allah razı olsun. Биздин дагы ошол YouTube'дан көрүп алып, анча-мынча ушу Курбан айтка кичине дуа алып бер деп ихсандар бар экен, ошолорду берип атат. Өзүбүздөн да кошуп атабыз. Башкалары дагы кичине жардамдашып атат. Ошону сизге окшогон инсандар көп азырчы. Ошолорго бөлүштүрүп атабыз азыздан. Rahmat et sizlerge rahmat. Asafet sağa. Sen bu gelip bunda çıkarmazsan için belbetli, bilbetli. Ооба. İlk ukam gelbetli hatta. Başa bir gelir öyle. Уходи, уходи. Ооба. Баары жакшы болот аба. Мен Yaklı. бат-баттан кабар алып турам, а? Кудай кааласа. Алла разы болсун сиздерден. Hazır sen boştasın bu. Мен азыр Ошто, Жалалабад, өзгөн кайсыл жерде жумуш болсо ошол жерде жүрөм да. Мен кабар алып турам аба. Aynen. Болуптур. Саламатта туруңуз, тынч болуңуз. Алла разы болсун сиздерден. Мына алып ал. Шу. Полный? Ооба, полный сага. Allah razı olsun. Gel kıdırlı kızı. Мына үйдүн крышасын жаап алышыңар керек экен деп Ошо го. кырсаны жаап керек. Биылда калтырбаш керек да кышкыгачы. Сен өзүң азыр ден соолугуң кандай Мен болду? азыр оор көтөрө албай атамбыз. Кичине бассам демим калып атам, кысып атат кызым. Сук. Эмне кылып лечение кылса болот экен? Алдырыш керек. Канча деп атат эми? 20-25'te. Мен ал боюнча аракет кылайын да, иштейин да, ушундай Кудай кааласа. Мен өзүм Кудай кааласа иншалла мына жакын карада Жакшы болсун. Аллах насип кылса мен операция кылдырып берейин. Неме? Алланын кең казынасынан ушул Кудайым берип атат экен. Колдон келишинче кичине майда чүйдө бул Курбан айт майрамыңар менен анан бул эхсанга салым кошкон көптөгөн мусулман бир туугандар бар, дуа кылып коесуздар. Алла разы болсун. Мен кабар алам, макулбу? Майла. Ушу берген ушу Манайтка берген ушу балдар баардыгыңарга чилден солу, узун өмүр, кишиңерге ийгилик, бай батасын берсин, пайгамбар үмметин Алла Таала заман тынч болсун, эли журтубуз тынч болсун, табигаттан сакташын, оорулардан сактасын, эли журтубуз тынч болсун, ошонун ичинде биздер тынч, силер да тынч болгула. Ар бир кадамыңар жакшылык, ар бир сүйлөңөр өткөрсүн. Тапкан акчаңар жакшылыкка, ушундай жардам берген адамдай инсандар көп болсун. Ие тилек тилек максаты бала чакаңар менен, үй бүлөңөр менен, ата энеңер менен бирге болгула. Тилеген максаттарыңарга жеткиле, ойноо өкүп сак саламат. Сиздерге чоңдон чоң рахмат. Ушинтип бизди жоктоп келгениңер үчүн Алла не тилексаң тилек максаттарын баардыгына насип кылып берсин, а? Рахмат. Рахмат, Алла разы болсун. Алланын казынасында чек жок экен. Аллах Таала берип атат. Ошого себепкер болгон инсандар бар. Ошолордун баардыгына Аллах Тааланын чеги жок сооптор берген болсун. Рахмат. Мен кабар алам дагы. Рахмат. Алла разы болсун.
Erna oku. Assalomu alaykum. Ягуар aka. Qandaysiz akam? Ягуар aka. Assalomu alaykum. Саламатчылыгыңыз жакшыбы? Курбан айт майрамыңыздар менен баардыгыңыздардын. Жакшы, рахмат. Перевязка кылып атабы бауыржан. Перевезке кылып атабы? Жакшы, эми черезден кылабыз деди. Секизеке Жылыш барбы, жылыш? Не деп атат? Жакшы болот деп атат, Кудай кааласа? аракет кылабыз дейт. Мына сиз айткан заказды алып келдим. Мына шортаңыз. Чыга албайм да, кыздар менен бирок. Ооба. Чыгып уялып. Шортаңыз. Мына майрамыңыз менен майда чүйдү. Рахмат, Алла разы болсун. Рахмат. Алла разы болсун. Дагы бир жолу баардыгыңыздардын майрамыңыздар менен, Аллага аманатсыздар, жакшы болуп кеттиңиздер эми. Рахмат, сен де аман бол. Алла шыпасын берсин. Бутуңузду асып коюптур да, жакшы кылып, Ос көзü ооруп айтат. Мында түзәрсә ооруп кыйнап атат. Аллах Таала улук зат. Аллах кадыр зат, мээримдүү, берешен, кечиримдүү зат, ырайымдуу зат. Аллах Тааланын казынасында чек жок экен. Алхамдулилля берип атат. Ушул жакшылык ишке себепкер болгон инсандар бар. Дуа кылып коесуздар, атыбызды айтпагыла, жашыргыла, ошол муктаж инсандардын сооптору тийсин деген инсандар бар. Бар, бауыржан. Ушундай жакшы иш. Dua koyuyor. Gelgen baldarga ömür versin. Şu jarım kemaldar kelip koygun şu Baurujan'a da ömür versin. Yolların açık olsun. Yaşlıkta bu yüreğin ülke. Öyle şu gündür şu aylara esen aman çiteyri vardı biz. Eylül, yurtuz, Kırgızistan'ın zaman bolsun. Rahmat, Allah razı olsun. Kim tilegen tilegi olsa oylarına jaman adamlar bolmasın, жақсы adamlar көп bolsun. Rahmat. Rahmat. Мынау Ягуар акамдын улуту өзбек. Биз кыргыз. Biz Kırgız. Bırak sen. Биз диндеш бир тууган элбиз, ар дайым ушундай жакшылык иштерге себепкер болуп, ынтымакта өмүр сүрө берели. Жамандык иштер болбосун, Болуптур. Саламатта калыңыздар. Мен кабар алып турам. Бритваңызды алдык. Сиз айткан заказды алып келдим. Станок шортик Ооба. Болуптур. Макул. Болуптур. Ayting menen. Rahmat. Калганы бар. Макул. Эгер жардам кылып атат. Рахмат, макул. Ben sen turalı büt gördüm. Sen turalı gördüm. Allah razı olsun. Allah razı olsun bu bala büt eylekten ötüp işte ötkan bala ekan. Boldu. Rahmat. Jolum açsın. Rahmat. Жақсы. Айдина. Assalamualaikum. Кандайсың? Тесоктор жакшыбы? Дачка чоңоюп атабы? Алла разы болсун. Рахмат. Силердин дагы айт майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Неме? Бүгүн ошол майрам, анан кичине акчалай, кичине жардам бар. Мынаны өзүңөр ошол кереңирге жаратып аласыңар. Өткөндө дагы кичине тыйын тыпыр таштап кеттик эле. Ошол. Кыйынчылык жокпу? Yo'q, qiyinchilik yo'q. Не, светиңер өчүкпү, караңгы го? Yo'q, svet bor. Постоянно turadi chiqib deydi. Svetlar bor, hammasi. Жакшы. Кемчилик жокпу? Yo'q, rahmat, kamchiligimiz yo'q. Тамак ашыңарчы? Hamma yo'g'imiz bor, yetarli, hamma yo'q. Мына жерди бу жакка жылдыртыңарбы? Ha, ichkari kuxnyaga jildirildi. Кухняга. Немеси кандай экен? Условиясы кандай экен? Suv bor, hamma yo'g'i bor. Yaxshi hamma sharoiti. Суусу бар, Ha, suvlari bor. Жакшы. Кыйынчылык жокпу? Yo'q, Мында yo'q. кол коңшулар эмне деп атат? Yo'q, qo'riqchilar indamayapti, yaxshi xabar olib turishibdi. Жакшы. Yaxshi bo'lib qolgan. Жакшы, жакшы. Hammasi. Ошол дагы кызмат керек болсо айтасың, неме? Айдина? Xudo xohlasa. Кудай кааласа, биздин номер бар. Бир
Дагы бир кемчилдиктер болуп, кызматтар болсо, уялбай, тартынбай бизге байланыш, Кудай кааласа. Анан Алла кааласа мына кичинекей кызыңарды биз мүмкүнчүлүк болсо немеге берели, детский садикечи. Анан окуп билим алсын. Сага бир жакшы, өзүңө ылайыктуу жумуш табылып калса, айтабыз. Кудай кааласа, биз бир тууганбыз. Кудай кааласа, иншалла. Биз барбыз. Иншалла. Колдон келишинче жардам беребиз. Сен жалгыз эмессиң. Мусулман агаларың бар, биз барбыз. Болуп турганда, жакшы отургула. Assalomu alaykum. Sizga ham rahmat. Bo'lib turmoqda. Bayramlar. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Menga befarq bo'lib qaraganinglar uchun rahmat. Hammanglarga Qirg'iz o'zbek dilini ajratmasdan qaradinglar. Ularga katta rahmat. Bobur akaga ham rahmat. Bizni havoralab turibdi. Bizni qaragan insonlarga hammasiga rahmat aytaman. Rahmat sana qarindashim. Allah razı olsun. Xudoy taolom bag'ingni bersin, ömrüngni bersin. Xudo qalasa sen baxtli bo'lsin. Qizingning da ömrün bersin, bag'in bersin, ha. Сөйлештік, а? Қызмат болса айтасың. Assalomu alaykum rahmatullahi va barakatuh. Ma'qul, tinch bo'linglar. Ол birinchi Tursun'da Жоқ, sizde var da hazır aldım da. Yok ola ketdi de öldü de yok. Ол аппен Tursun'da ona gitip кетеді. Ай өтпесең да. Денсаулығыңыз қандай ава? Yaxşı Allah'a şükür. Meni tanıdınız mı? Men Bauırcan. Sen mi? Ova. Berekelçi. Berekel ben kol metrede kere. Canınızda turam. Bir iki şapala tartayın ki sana. Kandaysız? Ben ne olsa şu olsun de. Kandaysız? Keyine gel kamatsa kamattı beni. Kandaysız? Yaxşı. Денсаулығыңыз жақсы mı? Allah'a şükür. 2 saatten beri siz izlep yürüp Ünal Urmatlı Satırgünlüklerge rahmat. Şu kişiler taat verdi. Yardan verdi. Benim bana balları aytayın da gittim. Aha. Bir yıllara kere alıp var bir yapın ben de. Bir açılmadan demeniz olsa ilin benim moynuma, ben moynuma alamam dedi. Sizge men mayda çüde alıp bugün kolum boşadı de. Girip Kurban ayt bayramınız menen. rahmat. Al var yapın beni girip yatayın de vatam. O Oynatam. jatkan jerinizge barsam joksuz. Anan izlep жүрбөйүнбү sizde? Yatkan yerden hayda batmayın mı? Kim ayda adat? Kim? Hocayın da. Kim al kojoyun? Kim hocayın? Şu yerde. Çayxananın kojoyunu o. O. Emne de ayda adat? Ket. Ket. Ketten başka söz yok onda. Жашабайсың да отабы sizde. Onda da akasında da iki bilet haydadılar. Азыр сүйлөшөбүз анда. Мынал бүгүн Курбан айт майрам, ак батаңызды мынал 3 Сатурниктерге бир ичиңизден болобу, бир дуа кылып коесуз. Рахмат ушуларга. Сизге жардам берди. Азыр биз о чайхананын эси менен сүйлөшөбүз азыр. Мынал курсаңыз тойгозуп алабы? Макулбу? Onu bile söyle. Rahmat sizlerge. Onu bile Allah razı söylersin. sizge de rahmat. Sizge de rahmat ha, baktı olsun. Hazır. Oh, Onu bile söylersin. kim menen? Ne olur it bilen. Kim? İt bilen. Qaysi it? İtlen deydi. Ha, itlen desmi? Ha, Evet. kim al itlen degen? İt bilen de vatam. İt menen. Ha, qaysı it menen? Ne dep süйлөшөйүн? Çaykananın hocayını bile. Ha, bolуп тура süйлөшөм. Söylersen beni ortaya salmayı söylersin. Болуп тур. Siz bunun ertarak tamamını verseniz. Ol bana bir söz aydadı. Sana ikinci söz aydadı. Болуп тур. Болуп тур чын. Seninle söyleşip otkan yerde sıra söz vurup ketedi. Болуп тур чын. Чын. Ben bir yerde nol olup kalam. Урматтуу туугандар, мына Өзгөн шаары 2 сааттан бери аксакал деп азыр мына жерде 3 Сатурник тетигине турат. Алла разы болсун ошолордон. Аксакал таап берди да мага. Азыр мен кичине атаганыбыз бар эле. Мына Аллахка чексиз мактоолор, мадактар, данктар болсун, андай рызкыларды берип, бул жерде грилден баштап самса, бүт колбасасынан бери, суусунан бери алып келдик эле.
Ава, самсаңызды жеп алың эми. Бауыржан, Оу, мына ал суыңыз ава. кеплешелчи. Ава, мына суыңыз. Бауыржан, Оу, benim de bir neme var. Bir kişi. Sonra İkram'la söyleşip bana şerik olup koyucu. алганда киши. Şu Karakulca'dan olayım. Аха, алганда киши. Обыкновенно. Çok geçkede. Мына наныңыз ава. Aha. Koyup koyup. Артыңызга коюңуз, артыңызга. Şunu bana şerik olup versin. Макул. Yanımda bir. Мынанын ичинде колбаса, помидор, бадырың бар. Aha. Yanımda bir. Geldir güldür onların. Мынанын ичинде гриль бар. Bana naan degende. Mek edip. Kolma karmat koyarsak. Мына пакетиңиздин ичинде кичине мынандай наныңыз, сууңуз, астында акчаларыңыз бар экен, мам. Aha. Tamam. Yemeni. O akçalarınızı jogotуп албаң. Nanlarını nime kılganda balanı suya yönetem de çıkarıp saldım da içine. Mına suuңуз. He boluptur. Ne dedin? Аны мен каяктан табам эми? Ben tamam onu. Аха. Оң кол менен ичиң, аба, оң кол менен. Бисмилланы айтып, оң колуңуз менен ичиңиз, аба. Nemeden eken? Karakolcadan eken özüm. Аха. O balayım. Колумдан келгенче майда чүйдөн алып келдим. Boluptur. Алла ыраазылыгы үчүн. Аллага чексиз мактоолор болсун, мадактар, даңктар болсун. Аллах Таала улук зат, кадыр зат экен, берешен зат экен. Алла берип атат. Yolun sözünü ait. Алла берип атат. Себепкер болуп, анча-мынча адамдар дагы кайдыгер карабай жардам берип атат. Ошол кишилерден Алла ыраазы болсун. Yol kaçan buladı, yol. Жол эми билбедим, аба. Benim gözüm böyle olup oturan. Куда кааласа көзүңүздү да каратабыз. 5 убак намазга бир ниетиңиз барбы? Мен сизди дагы бир жолу чачыңызды, сакалыңызды алдырып, байна учур кийимдериңиздин баардыгын оңдоп берейин. Кандай дейсиз? Yakşı olardı. Дарат алып, кичине Алла деп, калган өмүрүңүздү бир ибадат менен өткөрүп калбайсызбы? Endi Bavurcan. Аха. Mene bir cuma oldu. Аха. Yıkıldım ben. Аха. Allah'a nime kalıp yıkıldım. Yıkılıp atam her günü. Bamdattı. Аха. Şimdi Allah kabul kılsın özü. Ооба. Алла ыраазы болсун. Алла кадырзат экен мына. Кандай чоң неаматтары мына ырыскыларды берип атат, Кудайга шүгүр. Toka sen bunu dereksiz yok alıp gitmedi. Жо, мен дарексиз жоголбоймун, аба. Менин жумуштарым көп болуп атат да. Башка жактан жумуштар болуп, арасында 1-2 күн келе албай калып атам. Бүгүн Курбан айт экен. İkrama Bavurcan'a haber var mı desem enesini dep koyadı ne bu oldu. Ol adam emez dep. Мен айтабы? Неге антип айтты экен, а? Çakırıp koymuşum desem telefonu almaya atadı dep. Мага чалган жок го. Bilmeme İkram onun tülkülüğü вообще. Hemen bana Alişer Aytkan deputat. Nemeni okusan boldu dep. Эмнени? Kur'an'ı.
ошол 5 убак намазга ниет кылып, 5 убакты тең билген сүрөлөрүңүздү окуп ниет кыла бериң, эми Аллах Таалам Кадырзат өзү билбегениңизди толуктап кабыл кылып калар. Эртең акыретиңизге жакшы болмок да, абам. Niyetim var. 5 vakta bütün yıkılıp okuvana. Мына жашыңыз 77-ге келди. Мына Аллах Таалам 100 жыл өмүр берсин. Калган өмүрүңүз деле аз эле калды да, эртең кете турган болсоңуз, ошол ибадатыңыз менен кетесиз да. Намазыңыз болбосо, орозоңуз болбосо, 23 yıl kaldı da kalgana. эми бир Алла билет, балким андан көп жашайттырсыз. Кандай болгон учурда да калган өмүрүңүздү ибадат менен өткөзүп алың деп атам да, абам. Сол кол менен тамак жейт экенсиз, суу ичет экенсиз, сол кол менен ал жегениңиздин баары шайтандын курсагына кетип атпайбы, абам? Оң кол менен тамактаныңыз, бисмилланы айтыңыз. Бекер отурганда Алланы улуктап зикир кылыңыз. Кандай дейсиз, абам? Doğru ayttın. Allah razı olsun sizden. Doğru ayttın. Özüme mene niyet kılıp Bağımda turup yıkılıp atam. Allah razı olsun. Menden razı olup koyuyorsunuz. Kolumdan gelgen nerseni alıp geldim abam. Kursağınızı toygozup, жақшылап тамақтанып, жақшы ес алыңыз эми. Аллага аманатсыз. Ошол абам, колумдан келген жардамымды көргөзүп атам. Күндө келе албасам дагы 2 күндө бир келип атам да, Кудай кааласа сизге. Мына мен алып келген нерсе 1-2 күнгө жетип калар, Кудай кааласа. 2-3 күнгө жетпесе да 1-2 күнгө. Бисмилланы айтып ичсеңиз, абам, бисмилланы айта албайсызбы? Абам. Allah, Allah. Кана айтыңызчы бир Бисмиллахир-рахманир-рахим. Bismillahirrahmanirrahim. Эми ичиңиз да бир ичип коңуз. Ден соолугуңузга пайдалуу болот да, тамактагы ашказанга түшкөндө Алладан өкүм сурайт экен да, пайда берейинби, зыян берейинби, тойгозоюнбу деп. Анан Аллах Таала айтат экен, тойгоз, пайда бер же зыян бер деп. Бисмилланы айтсаңыз, тамагыңыз толук сиздики болот. Бисмилланы айтпасаңыз, жарымы шайтандыкы деп коерүңүз. Тамагыңызга шериктеш болот шайтандар. Анан сизден сураныч, мына ордуңузда отурганда улуу кичүү сайраңызда, алысыраак жакка барып неме бошонуңуз. Мына жерде эртең дагы адамдар келе албай калбасын. İttak meni, o eşike çıkıp ketip atam. Hot adaşıp ketem, nusur onu... Болуп турганда тынч болуңуз, а? Aha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.